Kad junaci umiru, onda srca drhte. Pao je junak, jedan od brojnih koji kroz ovih nekoliko godina padaju, da bismo mi mogli živjeti. Ide narod, ide njegovo veličanstvo hrvatski narod prema svom zemaljskom cilju. Sigurno ide zahvaljujući onima koji poput hrastova padaju, zahvaljujući onima koji poput Andrije dadoše živote svoje. Jer napisa netko zgodno, samo će preživjeti onaj narod koji je u stanju imati ljude koji će za nju umirati. Samo je ona ideja osuđena na život koja ima svoje pobornike koji su u stanju žrtvovati pa i vlastiti život. A kad budete brojili imena onih koji su narod doveli do cilja, nemojte zaboraviti, molim vas, ime stožernog brigadira Andrije Matijaša. Amen.